nkuko rero twabibasezeranije izo akaba ari ingabo za SADC zirimo ingabo za South Africa, iza Malawi zimaze kwambuka ku mupaka w'u Rwanda, zikaba ziri kunyuzwa mu Rwanda zerekezwa mu bihugu byazo. Nkuko mubireba rero akaba ari amamodoka abacyuye aho banyujije mu Rwanda kugira ngo babashe kwerekeza mu bihugu byabo. Nkuko rero twabibabwiye rero ingabo za SADC ziri muri Kongo aho zagiye kubungabunga umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko M23 nyuma yo gufata umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye ikaba yarasohoye itangazo risaba izi ngabo kuba zava mu gihugu cya Kongo kuko bigaragara ko kuba zihari nta shingiro bifite. Byaje bigaragara rero ko ingabo za South Africa zagiye zijandika mu gukorana hafi na leta ya Kongo, aho bivuga ko no mu bisasu byarashwe mu Rwanda nabyo zabigezemo uruhare, n'ubwo zo zabihakanye zikavuga ko mu by'ukuri nabo batunguwe no kubona ingabo za FARDC zirashe mu Rwanda, hanyuma kandi u Rwanda rwo rukaza kwirwanaho rukaza kurasa muri Kongo. Ngira ngo ibyo ngibyo murabyuka ko byatangajwe n'umuyobozi uhagarariye ingabo za South Africa ubwo yasubizaga ku kibazo kibazwa ko ingabo za South Africa zishobora kuba zarafatanije na leta ya Kongo mu kurasa mu Rwanda. Hanyuma rero si ibyo gusa kuko ibindi byaje kugaragara nuko haje kugaragara ko mu by'ukuri ingabo za South Africa zagiye zikora ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse haza kuba igitutu gikomeye cyane ubwo inteko ishinga amategeko ya South Africa yatsaga igitutu kuri perezida wa South Africa Cyril Ramaphosa bamusaba ko ingabo z'icyo gihugu ziva muri Kongo, aho byagaragaye ko mu by'ukuri hashobora kuba hari ikindi kihishe inyuma kuba ingabo za Kongo ziri muri ingabo za South Africa ziri muri Kongo. Ibyo rero byatumye hajyaho igitutu gikomeye cyane, hanyuma kandi biza kurangira abasirikare 16 bari bitabye Imana baguye ku rugamba muri Kongo bacyurwa, aho banakorewe ikiriyo cyo kubibuka ndetse banabashyingura mu cyubahiro nk'abasirikare mu gihugu cya South Africa. Ibyo rero ntabwo byahagaze kubera ko hakomeje kuvuga ibintu byinshi cyane, aho M23 agenda gusohora amatangazo agiye atandukanye yasaba izi ngabo za SADC ziri muri Kongo kuba zataha, kubera ko mu by'ukuri byagaragara ko ahubwo icyo ziri gukora ari uguhungabanya umutekano w'abene gihugu kuruta kubungabunga umutekano w'abaturage. M23 rero yagiye gusohora mu matangazo menshi cyane isaba ko izi ngabo zataha, ariko kuri uyu munsi birabaye ingabo za South Africa ndetse n'iza Malawi zikaba zuriye bisi zikaba ziciye mu Rwanda zerekeza mu bihugu byabo. Andi makuru rero hari nuko nyuma yuko izi ngabo zitashye birumvikana hari ibigo zari zituyemo, aho zazige zituye birumvikana hagomba gutuzwa abaturage ndetse cyangwa se umutekano kongera kugaruka, kuko kuba ziri mu gihugu hari ababifataga ko mu by'ukuri hashobora kuba hari n'izindi anytime zakoherezwa mu gihugu cya Kongo. M23 ikaba yasabaga ko izi ngabo zakurwa bwangu zigasubira mu bihugu byazo. Ibi rero byabaye aho izi ngabo mu by'ukuri zimukiye ku mupaka w'u Rwanda zigakomeza nkuko ubibonye muri video tukweretse igaragaza mu by'ukuri batashye basubiye mu bihugu byabo. Turaza kugenda dukurikirana n'andi makuru agiye atandukanye agenda avugwa, aho turaza kugenda tukugezaho n'andi makuru atandukanye avugwa mu burasirazuba bwa Kongo, ariko aka kanya akaba ari yo update twari tujya tukugezeho muri aka kanya igaragaza uburyo ingabo za South Africa mu kimwaro cyinshi mubona ko rwose zatashye, ubona ko zifite ikimwaro cyinshi cyane kuba zisubiye iwabo, tukaba zatambutse ubona ari mu kimwaro nyinshi. Mbibutse ko nabibabwiye kare hari hagiye hagaragaza uburyo bavuga ko zishaka kuba ziri gutinya itangazamakuru rigiye ritandukanye, ariko mu by'ukuri buriya amabisi baragenda. Ubu ngubu bakaba bamaze kugera mu mabisi bari kwerekeza birumvikana ku kibuga cy'indege i Kanombe, kugira ngo hanyuma indege zize kuhabakura ziberekeza mu bihugu byabo. Iyo rero yari update yo muri ano masaha, tuze gusubira mu zindi update zacu ziri imbere, tukomeza kukwifuza kuza kugira ibihe byiza cyane. Wowe utarakora subscribe kuri no channel uyikore kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Njye nari Mr. Joe, tuze gusubira mu yindi sango y'amakuru yacu ari imbere.